Ahuri biacara muthiũrũrũko-inĩ wa Taj Mall wa ndini ya Pipeline matetetie thirikari-inĩ kũmamomorera ibanda ciao makiuga rĩu matigĩtwo matarĩ na wĩki. Ukiangalia mavijana wenye walikuwa hapa, maybe anaweza jenga kibanda kidogo apate 200 300 aende nao kwa nyumba. Sasa tunataka kujua hii serikali walikuwa wanasema ni hasla. Kwani kama si ni mahasla, kwani hiyo hasla iko wapi? Nafanya hapa chini ya hii bridge gazi na ninauliza hii mafuta iko tu hapa ama kwa nini go down pia isitolewe? Ama huyu ni mwanasiasa, mimi naona ametarget tu kupanua hii shamba kutoka hii ya go down ikuje huku isonge ndo wachukua. Omomori ũratabanirio mothe wa ira nĩ honge citiganĩte cia thirikari citongoretio nĩ ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ kũrutũrũra ahũri biacara arĩa marakĩte ibanda igũrũ wa mĩberethi ya gũkua maguta ma kambuni ya KPC. What has happened is that of late we've had a very serious encroachment on the pipeline way leaves, and this prompted the national government and more specifically the cabinet secretary in charge of energy and petroleum to issue directives that these areas must be cleared. Hakuna dangers zingine hapa juu atusiki na mafuta like atuguzi pipes zao. Afitha munene wa KPC Stanley Manduku ahinyĩrĩirie atĩ ikinya rĩrĩ nĩ rĩa kũgitĩra ahũri biacara aya kumana na ũgwati o wothe no kũringana na gũtirĩ ũgwati ũmakũrĩire maitho thĩinĩ wa ibanda imwe gũkorwo ciakĩtwo rungu rwa barabara ya Outer Ring. Had incidences in the past whereby we've had petroleum products leaking, and we even had a situation whereby we even had a gas incident. And basically what Kenya Pipeline handles, the product that Kenya Pipeline handles is highly flammable. We are all aware about that. And it passes through the pipeline system. Hazitarishi maisha yetu kama sisi hatusiki na pipes za pipeline. Sisi ni tunaweka display ya manguo. Ya tunauza, sisi tuko biashara. Tuko biashara ya mafuta. Mitino ya mwaki ikoretwo ikihanĩka gũkũ Nairobi mwaka-inĩ wa 2011. Mũberethi wa maguta mwena wa pipeline ũgĩcũngĩrĩria mũtino ũrĩa watigire andũ 100 makuĩte na angĩ 166 magurarĩte ũru. Na serikali haijaringi kuadhiri wa Kenya. And how is the pipe yenye iko underground inaweza adhiri vibanda zenye zimejengwa tu hivi temporary. Vibanda there was temporary. Omomori ũtu wa mbere kuona mwaka-inĩ wa 2018 nyũmba ya biacara ya Taj Mall ni amomoirwo ni gukorwo yakitwo barabara-inĩ na njĩra ya mĩberethi ya maguta. Hii maneno wanatubomolea kila pahali. Wanataka raia tuende wapi? Tulichagua hii serikali kaya nini? Nikiuliza hivi kwa wanataka tuende wapi? Kila pahali tunajaribu kufanya hii kazi inaharibika. Tunajaribu kujiwekea pahali serikali tubomolea. Watuambie nani anataka kuchukua hii uwanja. Kameme TV gikuhe ũhoro Gĩtaũ, Njeta Gĩtaũ wa Wanjiku.